Iletipat ilaranyak tolosho lenkaji ema. Ore naake puto dukuya egira ninche arany isingolioitin lenkai tenebo orodei lenkai egira alikio neilepua naake olagira le Tash Peria. Itoomonito naa ntae enkaranyani oosingolioitin le kanisa naji Tasha Perian tenkaraki launching naata oosingolioitin lenyenak. Itoomoni ntae Kaloleni tenkang enye Arusha tolosho le Tanzania. Easa ena masho ntarikini 25 olapa liong'uan lolari loonkalusuni 2026 naa keeku ore inoolong' naa enkolong' e Jumamosi. Itoomonito naa ntae Tash Perian laranyak pookin lolosho le maa aiteru tolosho le Tanzania ometabaiki olosho le Kenya. Itoomonito naa ntae pookin maape aare Tash Perian tenkaraki launching oosingolioitin lenyenak. Nikijo naake pookin karibuni olosho le Tanzania. Hello, hi everyone, it's Tasha. Karibuni wote kwenye uzinduzi wangu wa 25 mwezi wa 4 la Masele Kenya, la Masele Tanzania. Everyone anayenisikia, kila mtu anayenisikia kwa masikio yake, naomba hiyo 25 mwezi wa 4 mtu asikose. Itakuwa very marvelous to everyone. Kila mtu ataona na kila mtu ataenjoy. Tutakuwa na media, tutakuwa na Ngango Media, tutakuwa na Indwatolo Show, tutakuwa na Kopkop TV yakiongozwa na Braille. Wote tutakuwepo sikio, so usipange kukosa. Sherehe itafanyika NSSF Kaloleni. Karibuni wote. Mama Sebogen or Marobol Anana Rabawa.